da ka jingmu non ra byang ye jing tili hapo kan hon ka balane but job election adu south sin kan ti UMM dengo MLBrim karni ko tonsi menta ka siula shimti kum president jong NPP ranikor block union but lapan scam the working president ka NPP Meghalaya ubadai pe ya ka south west kasils ba jigur marthong tangatan rik dak kisin gipin iru ba ka NPP harnikor kala nang khlain kat banang mi kisngi but ya kanila sakhi da ka jingon pieso jingino elam jing parti ba fair kuntup yukurtong MDC barim but wadawesa ka UDP uba last bon paryong president ka ranikor block congress committee ba PK nongmin lambat ba bon phongot ki wepat kinong ilam napo ki primary units chang ki wepat ki parti candidate jongka NPP ranikor Number 5 Rek Hasya. Bad dari jengkemen bahkan operator kisar jigur mertong lawan hi ban priang yang abad juga por ban declare banong kandidat hag de kesnem arjara pulai na parti NPP ngaong tanggan si kentien di pajbak ibaran na negara tan baro ikut sini ngaong tangkan di lada pila yang aku mengalong video live snap siteng baru ko SDO sebelum live snap siteng baro hawar pulai sa sutra baik sa dangu tangkata ngadamor ko baik kasa lada film trap kamud all those years that I've been with you is waste lada film trap ay kamud babaro di sakri jong hang ne punyos nem duna kalong ka pala no ay mereka nget bukan jindan jong hang ne punyos nem duna kalong ka jingkar ko fi tikani jingkar ko ga pa de fi tiap ai yang ka jong fi baro on tang giwan hang ne lada san ne puara di beriwan ne la fawaja datang dengan kerban berkata kanlang kakubon naglen nga ba pi baro lada pilas plai nga kumba plai nga ki porlo ofsar ay nga bor ko jong pi haisar dango haka hau arjara plai bayin longpat sasisin UMLA jong pi jong ga konstitusi jong pi